Mātou te whaftai atu lo mātou tua. Vi ia lava lo swafa i nei fo e tu aso. Mātou wa ia fo i leo o mai o le pong sā. Vai atu le mālam lama o le nei aso sa mātou whengai mwhau mga luenga. Mātou tiu te peo na masani ai i le aso ma le aso. O leo mātou wa ia le nei fiafi le tua le mtau tia o le mana wa ngā luenga. Mana me uma te whaia. Wa watala mai lava e lau fōwhanga le tua lau mtau tia. O mau atu le maram lama sa mātou iai whi au mga luenga. Ea le wa o malipongi sa. Mātou moli mawina ai le tua o e lava o le tua. Maua lunga lava oe mtau tia oe. E o fōwhangia me te whaia. Mātou te vi iai oe ma o mātou whape atu le tua. Ia lava lo swafa e whawawau. O mātou whamanu atu ia o le tua o no. O e lava le tua e te tau o na tāpua ia i tangata o lauma. Mātou te whamanu atu ma vivi i atu o mātou loto i atu o e nei fiafi. Wa e lei lava se tasi e tua e tusa ma oe. Wana o e lava o le tua. E te tau ia i levi inga ma le tāpua inga. Mātou te vi ia lo swafa le nei fiafi o no me sili ma mea mātanga fi. O e whaia mo i mātou. Lea o mātou o mai le nei fiafi mātou te fia whalongolongo i atoe. Mātou te ngā lalatu i atoe au fiongo pa ia. Mātou walau atua i le nei fiafi le tua. Ta tala mai au manuia. Mai lo no whali i ala i lau upu. Le lingi whaua mai o manuia ia e mātou le nei pō. Mātou te manuia ai whaale nganga ia ua fionga pa ia o la upu lava. O le upu e o lai mātou, le upu e manuia ai o mātou tangata. Le a whai mātou te whaitau matausi ai e tusa mau o fionga. Vi ia lo swafa le nei pō. O mātou te talo atu le tua. Whau mai me uma le a mātou whaia. Le a mātou suela upu ma whaitawina, ma oawina, ma o mātou whalongolongo iai. E mana o mia lava lau whau unga, te whau ula mātou whalongo, te whau ula mātou tautala, e te whau u, e me uma lava o le a mātou whaia le nei fiafi. A mata o e whai, o e me uma le nei pō. Talo ina ia ave seina lava ma, tu mamauina se nganga e ono whalawelawe atu i au tangata mai mātou nei pō. A mātou sauni uni atu mātou te whalongolongo i lau o fionga pa ia. Whasauina le nei taimi mo i mātou. A wane i whalawelaweina. O ni mea e ono tuatuangia ai pe whalawelaweina ai. E whangata ai le mātou whalongo i lau upu. Ai e whamuamuina lava oe le nei pō. E au tangata mai mātou uma. Tu atu le nei taimi tā ua mātou te whaalongolongo atu ai a se ea o au mai mātou. Whaonga ina lava le au na whātau waa. Ai whaamoe atu oe lava e te whaau mai ma e whēta lai lava oe le nei pō. Whaamanuia i au tangata le a mātou ma futa ma whaalongolongo i lau a fionga pa ia. Ai ua i me oma le nei fiafi pe a mai a. Tu mau pe ia te oe le vi inga o le whaamanu ma le whaanitanga. O le mamalu, ma le silsili ese. Ai mai le whaatau waa ia e mātou. Ia vi ia lava lau swafa le tua le tamale alo ma le nganga pa ia. Nei oso o mai o le whaababau. Ameni. Whaatalo whaatu nei fiafi i Samoa i lau whasausaunga. Talo whaatu i le swafa o Yesu lu tātua lii ma lu tātua whaola. E whatalo whātuai, e le ia la silasi o sio tātou tunuu. Mai lawa fōi e maunga te tele se e pā ia maunga iti. Whātum tumunga ia mai u fōi o sio tātou tunuu. O le am whai o nao tātou mafuta le nei fiafi. O nao le tātou Paul Klame le nei o le tutu le Upega ile Loloto. Le whola tātou mafuta le nei fiafi.
ale au nanga ia oe o la auto au nan lei poni fonti le atatu mafuta tala no ile upo le tua atalo fatu le mamalu o Samoa sunga fa fengainga mama siofo so se fatu faitaulanga ngata foi leo na yo tatu tamama tina matutua pa penaona fa longo mai mama futa mai le fiafi atalofa nisi o long fai fo ona fa longo mai ma fa fongo mai ma mai mo mai tonu o mau tanga singase tonu falpui ma ua maltatu por kramele ni fiafi atalofa ya te tau nei po atalofa tu ile tatu tunu o lo nga luru le fiafi fai va mutiute pe ona masani ai e nisi walata ona manava e vo nisi le a umiatu mo o tu lava ile taiao le asfo ia lau tautua ma lau o nanga alo fatu le tua ma pui ia te utau tonu o whalwhainga luenga lungo awa le tele tonu ainga o lo ngā lulue mai ai nisi so se mea o e ngalue ai so se atunu ufo i o e whalongo longo mai ai a o e ngalue at alo whai a te utau ma lo le whai o le whaiba le whangaloina le mamalo o Samoa o lo whapenao na te ape nei lo langi o lo tātou sa ili malo sa ili manuia sa ili li tamau ainga tu uai o tātou ainga manuu e peo na iai Samoa e au o tātou o mai lava sa ili le manuia e le tino te le tonu e alu lava le Samoa e le mwhai o na whangalo le atua i so se mea alu iai te le tonu fo iau i lava na pisi tiute mawhaiva mga aluenga o le tino tiute tau ave au te le tonu e le mwhai lava ona o tātou tu la fo ina le atua malona wha mua muaina i o tātou o langa tālo sia a o e whapea o alto tele o Samoa ia wale toi o in lotu ma wala tu la fo i le atua ai malosi atu ma ia ma fata alo fatu fapto ia toe nei po pe afio e au mau ma no fo sia tunu te mo fai ese o ainga ai mo moli atu le nganga faftai ona ele mo fai lava no tu ina lo wolanga tapuai e fai fo e fa fong mai e fai o stanga te nga langa lue a ua le ai se tapuai ma ule ai se nganga e toi sa ili ai se mea e tapu iai po so ainga lotu. Ta alo sia i e whaari atu ni whaalinga. E le tua i nei e whaapupula ia te o le tāua o le iai o so ainga. Whaalenganga. E te mafutai e tausi ai. Matapui ai lau so i fua whaalenganga whaatasi ma lau ainga. Ni ia le tua. Whaamanu ia le tua i lau whaafonga mai ma lau mai mo mai. E le nei fiafi le tātou mta upu. Le whangaluina ni si o ase si mai tonu o le aitele o Aukilani. Lo o mwhaiona maua mai le tātou por klame le nei fiafi. Whata alofa ia tu tau le swafa Yesu le tātou li. Ia o lo iei fo i fuafuanga ma whengai ai ma whalewelawe. Isi o lo mai fuafuanga e ka le sia o ainga. Mise lava o whalewelawe o le soifuanga nei. Alofa le tua ma whataunu ina por klame mfuafuanga uma. Ai e fustei me fuafuaina e to e taliwa tuai atunuu o nofo ai ainga. Ia alofa le tua e pui atu lo soifua. Ina ia saunga le mu to e taliwa atu. I ainga matunu o lo au mawai. Ia e whapea fo i Samoa. E nisi e to e taliwa fo i Samoa na Asia simai. Mai se fo e nisi o sauni malanga i Samoa e alala ma papa au i New Zealand ma Australia ma Amerika. Ia whapea nao na anga le leile atua i fuafuanga i manuia whainga malanga. Ma le wheo ai ai. Mi ia le atua. A whai fo steimi mōmol nei vato a e whanongolongo mai le tātou por klame le nei o tutu le Upega ile Loloto. Whatalofa whapitoa i a te oe. A le swafa manu malo i Yesu le tātou li. Mono tātou whaola, whatalofa fo sunga i a sau.
o lo tu mai le foi le nei fiafi tau tuaina oe. Ia ngā le lei le tua. Ia whai wina foi mā tiute le nei fiafi. Tu mau mai le tua malana wha unga I me uma o le a tātou whaia. Pia le tua. Tātou mau foi le nei fiafi wha ua wale tātou mta upu o le malo le tua, the kingdom of God. So if after iai le tua, giving thanks to the Lord for an opportunity, once again we come to talk about the kingdom of God. And it is a very, very important subject, fundamental subject, one of the doctrine in the Bible that it must be taught. E te tau ona talanoina. E te tau ona sila fia e le lalolangi ma tangata uma. O loo I le lotu. Whapena foi le lalolangi alo whapena ona le o ni lotu. Ma le aise mawhutanga ma le tua. O se ma ta upu lea e wha manatu atua I atoe. Le ta ua o lou malama lama o. Lou malama lama. I ate oe laba. I ate oe malo si manga. You and your identity. Know yourself and know where you do belong. Ia e loa po whea le mea o lo e iai. Whea le mea o e tuai. O whea o iai lo soifua wha le nganga. O whea le maa lo a wai fo I le tupu. O lo e tautua ma au auna iai. Po whea se mea o e citizen iai le teimini nei. O whea le mea o iai lo soifua. Whea o a ngai iai le soifua ngā wha le nganga o le tangata. O le a fo I le unga o le nei o langa tātou te. O le tele o ne fisili. E wha manatu mai ai tātou le tātou mta upu lea. Le tā ua tele o lou mautinoa ma lou I loa. Po whea le maa lo o lo e soifua. Ma e ola ai le teimi le nei. So e vi ia le tua wa mo ai nei ava no ta u fai fo la no ta tu mai ta tu te tela no le nei fiafi tela vivi fo ia ma mai se si vaenga o le ta tu mata upu e winga I le malo le tua e fa lau tele mai ai vaenga ua ma vai atu o le ta tu mata upu o le fiafi o lo tātou wha ua wina le vaenga o le malo le tua I le teimi le nei, the kingdom of God at presence. O le malo le tua I le teimi le nei tātou te olai. Lea tātou te soifua ma olai le teimi le nei. Le malo le tua le teimi le nei. Mai e sele tāua tele o le tātou mauti noa ina le lei uso matua whawhine ia Keriso. Le tahua tele o le malo o le atua. Malona iai le teimi le nei. Tātou a mata mai le vaeso le te nei na tātou whaatawa ina ai ma whamanino o le malo le atua I lona vaenga lona lua. O le whaataunu uina lea o valo anga ma perafetanga a perafeta o le whengainga tuai. E ala lea I le malo o le ao o mai I le lumanai. O le vaenga lona lua lea. O le malo o le atua na a mata mai a Keriso Yesu. Ai ai lona whaaua wina I le vaenga lona tolu tātou te tala noa I le vai asofau. O le unga lea. O le whaatuina fo I lea o le malo e vaia o le atua I lunga o le whunga I lele. A o lea tātou te whaatawa ina le malo le teimi le nei o le malo e leo vaia. A o se malo o lo iai le teimi le nei o le malo e wha le nganga. Mana tua e lua malo on tātou tāua o malo wha le nganga. O le malo o le pongisa e wha le nganga. E leo mwhaina vaia. Ma le malo le malama lama o le malo leo Keriso, le malo le tua. O le malo o loo iai le teimi le nei, a e leo mwhai o foi ono tātou vaia. It's invisible. And I feel mai Yesu e whaailoa mai. E le ngata na fio mai Yesu e lua ni mea tāua tātou te vai
Whataua ai le fio mai o Yesu, le ngata na fio mai Yesu e saunia le tongiola. Whai le whao le tanga mo i tātou. E na fio mai fo i Yesu e whai loa mai le malo o lona tama. Jesus came to prepare a redemption for us, and also he came to introduce to us the kingdom of his Father, the kingdom of God. Na lo ia il tusi mantei o lo mtau pe wha lo no whai pe sumal fitu e wha pe upu. Talu mai ai na fua o na tala i atu e Yesu. Na lo winga le upu a fua o le amata. Talu mai ai na fua pe na amata. Lo winga le amatanga lava o le ngā luenga o le ministry e Yesu. Na amata lava. Pe o le introduction, po le introduce mainga o lana ministry, na amata lava, i le whiau o le malo o le langi, le malo o le tua. Ka mai talu mai ai na fua o na tala i atu e Yesu, le tala le lei. Wa ia whaape atu, ia salamo ia o tau, awa ua lata lata mai, le malo le langi. Ma te e whalo no whai po suma le fitu. O lo i fol tusia mareko. O lo i fol tusia luka. Amen. A matanga fto a umon whai wha so songo Yesu. Ele ti Apollo. A e whai lo mai ai ele autustala le autusi whai evangelia. Na a mata lava le ngā luenga Yesu. O le whai lo mai o le whiau o le malo. E winga i le malo o lona tama. Ai momoli mai ai tu tonu ma le whiau o le malo, ia salamo o tau. Awa lata lata mai le malo o le langi. Whailo mai, introduce or reveal to us the kingdom of heaven. O le whailo mai o le malo le tua. O le whailo mai leo ni meselua. Mo mua whailo mai o le atua. Whailo, sau Yesu whailo mai mei e lua. Whailo mai o le atua o lona tama. O loo i le langi, o ia lea, o loo nofo tupu. O ia o loo nofo tupu. Mai le langi. Ameta o le rain, he's raining ringa le e nofo tupu lona tama. God is reigning from his throne in heaven. Mo le mea lona lua. Whailo mai Yesu o lona tama e o le pule au au. O le atua e pule au au i le lololangi. God's rule all over dominions. Ringa o le pule le atua. Peo na sau no mai o ia e whapea. O le pule au au a loo tamai mea uma. O loo nofo tupu mai lona nofo alii i le langi. E leo ia il tuspa ia upu ia ape o loo sam apina ia o vaenga ia e lua na o tatu tala no ai. E pe o loo sau no mai whape Yesu i le introduction o le maa lolo na tamai whapea mai. O le pule au a loo tama. I mea uma. O loo whaia mai. I le langi o loo nofo tupu ai o ia mai lona nofo ali. Ai lua foi lani vaenga na whao ngaina Yesu. E introduce mai ai pe whai loa mai ai le maa lo o lona tama. Ma lona nofo tupu ma lana pule au. O loo whaia nei le lolangi. E lua ni mea na whao ngaina Yesu. Mōmua. O ana o onga. Sa ia o ai. Mea umana sau no a Yesu. Ai maise o whaata oto na o a Yesu i le moto o tangata. Ma tātou fo i aso nei. Pe a tātou whaitawina whaata oto. A tātou whaitawina o onga Yesu ma whaata oto. E a o mai ia i tātou. E Yesu lava ia. O mea uma e whaata tau. I le malo o lona tama. No ingo le mea mua le ni whaongai na Yesu.
e whaailoa mai ai le malo o le atua i lana ministry po lana ngā luenga na whaia. Mua o mea na ia sauno ai, na ia tautala ai, e ala ia o onga, e ala i whata oto, mea o ana launga, spoken word. Amen. Ma le melo na lua, o mea na ia whaatino ina, whanau tātou whaingoina o vāvenga. O vāvenga na ia whaia. E le ngata na mua le upu na sao noa ma tautala ai Yesu. Ai na muli atu ai vāvenga. E wha mauti noa ai le moni ma le wha maoni. O le mana ma losi ma le power. Ma le ese senga o ma lo o le lalolangi ma mea wha le lalolangi ma le ma lo le pongisa. Le ese senga o me oma. Ma le ma lo o le atua o lo o nofo tupu mai le langi. Amen. Vāvenga. Le foi na sau noa ai Yesu po whea lava le mea tu te o e ave i aile nei tala le lei. E mua le upu. E muli atu vāvenga. Signs and wonders will follow you, which means that wherever you're going to preach the gospel or the good news, signs and wonders will follow. E muli atu ai ma vāvenga, ma whailonga, e whailoa ai, le ai o le atua e pule, e nofo mai o ia ma, i lona nofo ali, a o le mana ma le pule, ao, na te whailoa i mea ua ia whaatino ma mea ua ia whaia, i lunga o le whonga ele nei. E alala i mea na tautala i Yesu, ma vāvenga na whaia i Yesu. Na. A o le autu o le whiaua Yesu e peo nau tau mua. Na ia o ai mai e whaia vāvenga nei. A o mai e whaia vāvenga. O le autu o nei mea oma. Amen. O lona wala awina leo le whiau o le malo lea. O lea le whiau. What is the message of the kingdom? E lua mea. I nā salamoia. Ma ia talitonu i le tala le lei o le malo le langi. Repent and believe in the good news of the kingdom of heaven. Me uma nei na whai, vāvenga, ma o onga Yesu e luatua ia ma le autu, ma le onga antutonu, the essence of the message of Jesus Christ. Salamo, ma ia talitonu, other words, ma ia talia, and receive the good news of the kingdom of heaven. Al ngā luenga la Yesu usum tu whawhine na whaia. E ala I vāvenga mana o ong. Sa whaalia ai, na whaalia tua I nei mea uma. Na waai ei tangata ma whaalongo I ei tangata. Na whaalongo tangata ma waai ai. I le whaalia mai lea Yesu o le tau nuu mai. The arrival of the kingdom of God on earth. Amen. Introduce mai, whaia Yesu me uma, whaia o onga, ai whailoa atu ai fōi. O leo a watu le introduction, leo a whailoa atu I me uma ia wa o whaia tua ia te utau. Ai awane I o ngalo ia te utau. O lea ua tau nuu mai, le au mainga o le malo le atua I lunga o le whonga ele nei. Le lau tā ua e le o vaia le malo le atua le il taimil nei. Yes. A o le winga o la whamatalanga. O le o saule tupu. Le o saule mesia o le malo lea.
And he is here. O lea wai I. Ai aua nei ngalo. E ele te me toa alwal tupu. But remember, Jesus revealed to us, or let us know, that the kingdom of God is arriving. It's in your midst. O lea wo iai le malo le tua. Ia te utau. Ile o ngā tutonu o utau. Talo tātou te o atu le luka na esfuma le fitu fai upo lusu ma le tasi. Le ho e tele a ina se selo na whaali li winga le tele o tangata le winga le nā mea upo Yesu. O lea wa iai ia te utau. Le malo o le langi. Ia, o nai whaata tau e Yesu ia te ia. Nea o tau nuu mai. He is here. Amen. Whaelo mai e fo ia I tātou. Se tofo mātangofi, a good taste of the kingdom of God to come in the future. Ali mai I tātou I mea na whaia Yesu I lana ngā ruenga. O se ata, po o se tofo, o le mātangofi o le mālo le atua, o le aho o mai I le lumanai pe aho o le taimi e toi fio mai ele tupu. Yes. O le ala winga o le vala awina I Yesu, o le whiau o le malo, ina ia salamo matalitonu matalia. O lona winga, ia o ese mai tangata, e mai se tangata Israelu na muamua ia I le vala au. O ese mai, le liu ese mai o lato wala, mai o lato wala tuai. Maala leanga. Ai le liu mai matalia le ala fau. O le me fau, o le ola fau. E manui ai I la tau. Masui ai mea uma o la tau o langa. O le whiau la o le malo na sau mai Yesu. O le tala le leile o le malo le atua. Ma o le tala le lei. E au maia se o langa fau. Au maia le whaasa o lo tonga. It will liberate us. It will bring new life. Set us free from the bondage of sin. Whaasa o loto mai tātou mai le polonga I le angasala. And the dominion of the dark kingdom of Satan. Mai le pongisa o le malo o satani lea fo'i e leo vaia o lo iai le lalolangi nei tātou te iai. O ngā Yesu sa matua I manino lava usu mtu whawhine. Le iai o le ese senga tele, mai awala sa hola I tangata. I le taimi e taunu mai Yesu sa hola tangata o le societe. O tangata lo lotu foi, ma tangata fai lotu e peo forseio. Tangata iuteia, e le ngata foi leo le lalolangi, sa hola I la tou. I se awala se. Aina sila I ai Yesu I nei tangata. Mana tura o la tu o langa. Matu ai ngā o langa o lo o lai. Lea na wha manino ai Yesu I ana o onga le ese senga tele. Le ese senga o le nā tura ma le a mio pu le tau o na o lai le tangata o le malo. E ese mamao mai le o langa ma nā tura. Ma le a mio pu le o lai tangata e leo iai tu tonu o le malo. Amen. Manino. Fa manino mai Yesu. Ia na o onga. He make it clear and obvious the differences of the nature and the ethics of the kingdom of God and the kingdom of darkness. Very different, very opposite. O mai lava Yesu mai ilana launga I lunga o le maunga, his beatitude on the mountain. Neia o tuai I ona so. Neia o atu ina ia o lātou loa. Le tāua tele o le malama o le tangata. I le ese senga
o le tu ai ngā ola e te tau o na ola ai i to tonu o le mālo ai whaapea foi fafo atu o le mālo o le mantai o e fitu e o le mata upu e fitu mantai o mata upu lima e o le mata upu fitu mata upu i moira e tolu lima ono fitu o le launga umi le na Yesu po a o onga uma ia Yesu na ia o tua i ona so ngata o lo muli muli ia te ia na te avatu ai le ese senga tele le ese senga tele o le o langa te tau on tatou wola ai to tonu o le maloi loa ai tatou ma le ese senga o tatou mai tangata o lo ola i le malo o le pongsa tatou vava ai anga ia o onga Yesu le pe tatou vava ai le mta upu le lima o mai ni nai vaenga mai le mta upu lima e o lava le mta upu fitu o Yesu e whapeu sisi latu Yesu le moto o tangata ana maliwa ne leo ia le maungu o nofo i lalo no mai ei leo no so ia te o whetala i atu ia ma o ia te la to whape atu whalonga upu ia a mata lava i le malo o me uma ia tala noa Yesu i le amu ia e whaitau ina masalo pe whape lima me o lo whatatau i le langi o le malo o le atua amu ia e loto maua lalo awa la wa e o la tou i le malo le langi amu ia e wha no noa wa e wha mawhan whanaine la tou amu ia e anga malu a wa e whai mo la tou tofi le nuu po o le malo amu ia e fia ai ma fia inu le ami o tonu o le tua e mao ona i la tou amu ia e alolo fatu o wa e alo whaina i la tou amu ia e loto mama a wala tote i loa atu le atua. Amu ia e whatupuina le while mu a wā e ta ua i la to o atali o le atua. Amu ia e sawa ina o no le ami o tonu a wā e o i la to i le malo o le langi. Amu ia o tau pe a upulanga ina o tau alu atua i lava lea fa mai o tau li olim fia lava a wā o i le langi lo o tau tau i e tele. A wā na whaapea o na lātou whaasawai perfeta o e na mua ia te i lātou. Amen. Lui fo ia le mta o le mta upu lava nal fa ipo sfuma le tolu a nga il mta fa ipo sfuma le lima o lo o mai e Yesu le ese senga o le tangata o lona malo ma le tangata o lai ola i lisi malo ai o mai e le masima ma le mala malama o utou o le masima o le lalulangi o utou ai a fai e mangalo le masima a pena foi ia le sfuma le fa o utou o le mala malama o le lalulangi o utou e le mfeona lilo le ai o tu lungo le maunga a luifo ia ilalo pa upo sfuma le fitu na ele si ai nga leo te fia o tia i mzalo tato laanga ile fa upo sfu le fa upo mta upo fitu ta upo fitu nga fo i tele fo i o me o mai e Yesu le ese senga o malo ye lua pe no fo ya tuna o mai Yesu i meia fa i lo mai ile ta o le malo lona tama male tu ai nga langa e ola il tangata ola tono le malo male ese senga e po suma le tonu mta po fitu yo to watu le fai to ai va pia wa va tele le fai to le wa mai i le fai tu sanga o ma o le langa le ta tu te ai o le tangata ola le malo lo fa tu sai le tangata e ulu le fai to va pia le luinga wa mau ke riso Yesu le fai to uia ya Yesu le ala fa mai e tau watu i le ola a le sipito pe mai e ulu le fai toa va tele e ui le fai toa fo o ya mini ala e va tele a e tau watu i le malaya. Amen. Pa mai la ia le upo Yesu i le fai unga lava au le fai upo lusu maltasi fa longo upo ia e le sa watu i le malo o le langi ila to uma o e fai mai ia ta uleli ie. It's about the kingdom of heaven and how we enter into the kingdom of heaven.
Amen. Sa le tātou te whaatau waina le vaso lea. Pe whawhewheo no tātou fale i le malo. A le wa mai ia Yesu fa mai ele sao i le malo le langi i la to uma o e fai mai le li ele ringo kaka lo loku. Tangata e o le lotu le fa mai Yesu o i langa o le fai Yesu o le o Yesu o no so. Ai inspire le tala no anga pe fa ma ite ina Yesu mene. Aisa o le tilo Yesu i le au fai lotu, le au forseio, le au fai tau langa o tangata i uteia. Matu ai ngā o langa lai o lai. E whapena fwy la tātou, le ua maile lui a Yesu, a whai tātou te le pei o masima, pei o le malama lama, ola e pei o le tangata, ua whanau whawina ua i to tonu o le malo ke riso. O lona winga, ka kuki ko anga e o le lotu, ai le whaia le malo le langi, mo i tātou. E le sawa tu langi, le malo langi la tu umo e whamaile li, ana o le whaia le fina ngalo lo utama, o lo o le langi to tele fa mai a te ule aso ma tu tele i tu tuli te moni perfetane ai o te tau tino atu o te lei loa lava o to ina o ese o tia o to ya te o to o e fai le a mio leanga wow ma tau tia tele o isi vaenga o lo i tu tonu le mata upu i tonu mata upu i o le launga Yesu a o onga Yesu e winga le malo lonta ma le tu inga ola e ola i le tangata amu ia blessed are those who are peacemaker for they can be called the sons of God. Amen. Ia e loto maulalo amu ia e anga malu amu ia le winga o tangata o le malo o lo ola i le taimi le nei. A o lo o lātou whaia le fina ngalo le tua. Wa o mai foi la apostolo Paulo e whapea. Le Roma sfuma le wha vai upo sfuma le ono ma sfuma le fitu. Le tātou te tala noi le malo le tua i le taimi le nei. O mai ma wha manatu mai tātou natural le tangata o lo ola i tutonu le malo wha le nganga o Keriso Yesu. Ai le ngata i lea o winga ma mionga ethics o lo ola ai le tangata. Au le foi la e tau mawhai la apostolo Paulo e au mai sana sao contribute mai Paulo i le tātou vaenga lea. I le Roma suma le wha alono whai upo suma le ono ma suma le fitu. O le upo wha pea ma suma le ono. O le nei awana i tau le angaina lo o tau le lei. Awa o le malo o le atua, ele o mea ai ma mea inu, a o le ami o tonu, ma le file mu, ma le oli le nganga pa ia. Ka le winga o nei upu, te utala i le apostolo Paulo. Ia manatua le lei o le au Kerisiano, le le tusi a Paulo, le tusi ai Paulo, o le au Kerisiano i Roma. O tangata o loo no nofo i tu tonu o le malo faa le natura. Le lolo langi nei o le malo Roma. La ngā tau Roma i le teimi vai teimi o le lolo langi lava lea o le malo faa Roma. It's a Roman Empire. Ta pule Roma le lolo langi. O le malo faa natura lea. Ai o lea malo faa natura. O loo pule aina mataitai e tangata wha pau. Tangata o loo wha o ngā ina ele ti Apollo ma le nganga leanga. I o la tau tangata e pūle ai le lololangi i ia vai taimi. Ea mana tua foi tau sanga e 5 fitu ti a talo vai taimi ia na tusi le ala apostolo ma ave fipe e moli atu le ekalesia i Roma i ekalesia o loo iai. Ala vai temi tonu lava lea o loo pule mai po lo avea le tangata ingo ia Nero ma kaisa e po Empire Rofo i le malo o Roma. Tangata le pitu silio na leanga i Emperor Uma lava le malo o Roma. It's one of the worst. I think people say that he's the worst. O ia o le tangata sili lea na mi o leanga.
Nena, tipia le ulo paulo vane lau whaafunganga. Wape foi Peteru. Ma le tele o ana mea ele lea ma mea leanga ma mea ivo na ia whaia i le au kerisiano e mese hoi tangata i uteia. Wai teimi lea. Ia, ai mataulia o le malo wha ana tura lea. Le tātou tala no ai po malo le lo langi o mea le ma whaina wa aia. Le tātou ta ue la matanga. O loo iai to tonu o le malo wha le nā tua lea, ni malo se lua. Ma whaila o na pū lea e lea nganga leanga lea o le malo o le ti apolo. Le malo mo mua lea. O lo itu tonu o le langi wha nā tua. E ma whai o na pū lea e lea nganga o lea. Li lea e pū lea le malo lea. E ma whai o na ia ulu atu i o malo wha nā tua. Malo le lo langi. Le fui tātou te wa aia le vai teimi le tele o tai. It operates, it motivated, it, the spirit of the darkness, spirit of Satan is behind. Na iei le ngango satani. O lo lato wha ma ite ina loto tai le nei. E a lai ono lato whaia mea leanga. Ma whaia mea e le lei i le sile whanga le tua. Amen. Le la tātou te wa aia niro o ia o se tangata. O lo iai tu tonu o le malo lea o le pongsa. A o le pule, o le tai, o le sifi le malo wha nā tura o lo langi. Amen. O lono winga. E lua malo lo iai tu tonu o le lo langi nei. O le malo o le pongsa, ma le malo o le malamalama. Malo o le malamalama, lea e whai mo tātou. Ngā lol pongsa, whai mō tangata, o lo fia pe whai aleang sala, ma mea o leo langa, o lo o tātou waia nei. Whamai leo le whai upo e sfuru marfitu. For the kingdom of God is not a matter of what we eat and what we drink. Mai ona malo le atua e le o mea ai ma meinu. Ai le mwhao tātou maua le winga o le whai upo na. Pe a tātou le so atu le titi le mea e mafua ai na whai e paura upu ia. So we can't get out from that single verse the real meaning unless we go further up so that we can get the holistic context, the whole context and the real meaning of that single verse. O lumaifu. Ona e whamatala mai, matau mai ai, ia tangata vai, matangata whatu awatu tono le kālesia. A o lawa iei tangata ua lewa na iei tu tono le kālesia. A o lo o whai ai ma se whinaunga i tu tono e kālesia. Le ngata i korinito le mele tusi mai e Paulo tusi i Roma. A lafu e tupu i tu tono o Roma i le mela i au kerisiano le manatu lava lea. O le whetau wai mea ai. Ai tua ia ai eisi, ia tangata e fau mai tu tonu o le kālesia. A mese a tangata mātitiwa. Tangata vai, e le ngata vai le tino, ai vai wha le nganga. Vai wha le nganga. Ai whai mai la le apostolo Paulo, i le mta upu le se furu malfa. O le mta upu le se furu malfa. O le wha tatau lava i le mea lava le tasi, o mea ai, ma mea inu, le whai e whinaunga. Amen. Vai la le whai upu mua. Mai o tautalia o le ua vai i le whātua. Ai le ina ia whaamasinoina o Mazarosalonga. O le taofi o le tasi e aina mea umalava, ai aina e le ua vai na o mea e tutupu i le lau ele. O le manatu lea. Mai o le manatu o isi e whaasā o na aina ia mea umalava e ese mai mea na tutupu mai le lau ele. Nono winga o fua o whaatoanga. Ia mai se foi, ia o manu whaapitoa e te tau ona a ai la tau. A oisi, e whamea isi, e le a whaina. E le a whaina o le whiraunga la, le wai au tonu o le kālesia kirisiano, le wha o leina tangata. Ai o atua ianga i le whai upu e wha, mai o ai e oe le wha asala atu, i le au na le tasi.
o mai lalo le fai upo fitu a wae le aiso tātou e ola mo ia lava tutu mai le titianga i lalo le tātou fai taunga i le fai upo sumal wha wa au iloa ma o mautinoa i le ali o Yesu e le aise mea e le anga fua mea ai e tautala ai e peitai o se o manatu o le anga le mea o na le anga lea i a teia ai a fai e whaatinga aina lo uso vai lea i au mea e ai ua e le toea mi o lofa. Aua le whano i au mea e ai o ia na maliu ai ke riso. Alongo la alfa e suma lono. O le nei aua nei tau le angaina lo o tau le lei. Aua le malo le tua ele o mea ai ma mea inu. O le ami o tonu ma le file mu ma le oli i le anganga pa ia. Ke lo ia lo ia i le spirit o le evangelism mo le fa evangeliaina mo le fa malusiaina ma le o ina o tangata ina ia o mai ai mlenga te le ia tu mau tu tonu o le malo ke riso o le o mai a ngofo ka ko mo ko kuli o nga tatu tu la fono ma mea fa legalism because legalism can kill and destroy people, destroy our lives. Mea fa tu la fonoina. Amen. La me o fia fai loa mai e Paulo e winga i le malo le tu. La me le fia fai loa tu e Paulo i le vanga ne. O lo fa ta waina e Paulo le malo le tu. Ai o se mata upo lo a fia ai me ai me no isa. Ona o ia vai taimi. Sai ai se, sai la vole fina unga i tu tonu o le va lava au ke shano winga i manatu e lua. Tupu uma lava i Romam Coronito e peo na uta ua. O le manatu ma mua fa pea, ele ai se a faina. Pe a fai e ona i tangata fou, e fou atu le kalesia, e vai o latu o langa wha lenganga. A o lava i latu le fili maketi, e wha tau mai eini manu, sa wha o ngā ina e tangata wha pau, e tu atu i a latu, ale tale mausi e a latu tau langa i o latu o tua. Wha mai lea, e le a whaina pe a wha tau mai, e tangata, e a ai, ia ma au mai e fo ini ala tu faanga ia la tu fa ta singa fa e kalesia e fai o le manatu le sile manatu mai le a faina o e fa tau mai mea la ma tu fo manu ia na fasi e fai ia tau langa i tupua tanga ta fa pau a ni vaenga la o povi ma moe ma mea no toe salo mena ave fa tau le maketi ai fa tau ini tau ngofie ina ia na ialo o le manatu la o tangata e peo no whamtalaina e le manatu whapea o ia mea se o mea umalava ua whatangaina everything is lawful mo le isi toi whapea le manatu e le isi toi a whaina o mea ia e tusa lava pe le mama ai ua maliu Yesu whatanga ai mea ma whasa o loto ai tātou e fai so se mea tātou te loto iai. Ai manatua foi. O nai tangata whato ao mai le kālesia. O lo vai o la tō manatu. Ai mai se foi o la tō o langa whale nganga. Ai mai lai mai whalongo longo tātou whalongo le manatu le momo. E pe fo linga mai e mana ia. Ia ai foi lona. Ia tātou whalongolongo la pe a tātou wawai lesi manatu o lesi pito. Ba le manatu le momo o lona winga awhai lava tātou te o atu le maketi. Ma whatau mai ia manu e whai ea tātou mea ai. Ma au mai le kālesia ia tātou maftanga. E le ai lava se a whai na tusa lava po mea na tutoe mai i mea na whatau la ngaina e tangata ia lātou tupua. Ma o lātou tua. No winga la sa vale tu alto ina le maketi tau atu le vaenga o le povi po le alanga o lo maka ina le lanu mumu o mea na whaonga ina i ngā mātou taulanga sa whaonga ina i whai ngā taulanga lau whapau wha tau mai loa le alanga a tau mai loa le alanga le nai le ilawa sea whaina ai sea because it's cheap tau ngofie langa la a whai e le manao i le mea tau ngofie lea o le winga o le a tau mawhaisi tangata matiwa lea e tau whaatau mai se manufasi ma maa atoa piua
o le whaalawelawe la, ma si ona whawhitau, e ma whai asina taumeta. E o leisi la manatu, leisi pito, o isi tangata i tono le kālesi, e whapea. E le tatau ona outou whaia o ia mea awa ua outou au whaatasi ai ma nganga whaate moni, e na ua outou whaatawina mai mea ia taungo fie, ai o mea sa whaonga ina e tangata whapaupau, e tu watu i a lātou ale tale, e whaitauranga ai i a lātou tua po lātou tupua. Ia, nāra ua whaafonga mai mo tātou wawai, i le mea le concern o Paulo, ua lua manatu, o whete na i ai. E mataulia o mea nei, o mea umalawa e whaatau i leo langa whaaleanganga, a spiritual well-being o le tangata. Lona o langa tā puai, ma lona o langa i lana mai futanga ma le atua, mea uma ia. Lea la, wale ai eise file mu o le fe upuai nei ma manatu nei e tusa o nai tangata fau ia. O le manatu la Paulo, se a tonu o le a whaina nai tangata le nei. Pe ana u whai atu o le wha evangelia le winga, lesi winga tā ua o le whai upu nei. A tonu atu e vai ai ma wha, vai ai le o langa o le tangata le nei. Ona ua le ai se sa o lo tonga o tangata nei. E ola ai ma pule le tangata i le mea na te whaia. I lona sa o lo tonga. Alai ai le file mu o le atu. E le guilty pe alo i whaatau mai mea ia. E le iso na manatu whaasala pe ua leanga o iei luma o le atua. Uinga le latu su e pe latu ma o ngimea ia o ngimea leanga po. Ia sa o le manatu, the conscience should be right. Clear. Pa mai le la apostolo Paulo. Se soli. Dai ele fai upu e fai upu e ono. Sulma le ono. Mai o le nei. Luinga o le nei, luinga e wha tau anga i mea i o muntal no mai ei Paulo i fai upu i o tuana i atu. Me wha tau anga i tangata vai, ma mea ai ma meenu ma le whinaunga le wha mamelo Paulo. O le nei, therefore, aua nei ta ule anga ina lo outou le lei. Amen. Luinga o le whaupunga. O lo outou le lei. Nae tau te iai leo langa wha lea nganga. Aua nei ta ule anga ina. Aua nei whai mase mea. E a whaina ai pe ta ule anga ina ai. Ia leo langa lo soifua ma lo o langa wha lea nganga. Ona o lo wha masino ina ma lo wa aia ngai le me te tau ona whai e lisi tangata ma lisi tangata. O inga o le a e guilty pe a whai a o le a tu la whai ia lo manatu. Mai e tau ma whai e wha savali mai e lisi tangata i le mea nai te whai a ma le mea nai te olai. A ngā fu e tele o mama o e o manatu. So leave them alone. Ai sa whamai la apostolo Paulo. Awa o le malo le atua. E le o mea ai ma me inu. The kingdom of God is not the external things. Not the external. E le o mea i fafo. A o mea i tutonu. The kingdom winga. Le wa mai tātou tala noa i le tā ua le melea. O le malo wha le nganga le tātou te tā ua. O le malo wha le nganga. It's a spiritual kingdom le tātou te olai ai leo vaia. O le mea wha le nganga, e leo se mea wha le tino. E leo ni mea wha te tau ni mea ai ma ni mea inu. Po le ala vale le anga ma le se o le mea le tangata fau ma le tangata mativa le fai. Ai a fai o sao lona loto, lona conscience i le tua. O le mea le wha ta ua mai e Paulo i le ola e te tau o na ola i le tangata. O le malo le atua i le teimile nei. Tolu a mea. Pa maia. O le ola i le ami o tonu. O le ola i le file mu. Ma le ola i le oli i le anganga pa ia. Ana esa wena. Mai Paulo. Se leo mea ai ma mea inu. Po le al tangata ia. Tu upea le lot tangata ia. Failo na loto ma le mea. Au o le tatu. A le sau ilunga le mele. Sau ilunga le mele. No faita uina. Mai a Paulo.
Se awa tātou te wha masino, awa tātou te tau salaina ma wha sala fuales tangata i o tātou manatu. O tō pisi e wa ai mea i whafo mea le tino, the external. Ai ngalo ia te utou. Se pē tō te toa anga i tausi ma tō whai mai ma mā mea lo tō ai a whai e te le ola i le a mio tonu, the internal. A whai e le o moni lo loto ma lau tāpua inga i le atua, i te tonu, ma lo o langa au ne te tonu, a mio tonu. Wa whai mai a o le mā lo le atua. E leo tala noa la, e leo tala tonu, e leo tala noa mai Yesu i le lumanai. Tala noa mai Yesu i le taimi le e ola ai tangata i le taimi o Paulo, e o mai lava i le taimi le nei, e le umai le vaenga lo na lua o le malo ke riso o lea. Taimi o le tupu o le malo, taimi o le lau olola o le malo, ai awane i ngalo i tangata o le malo. Se au kau ke pole ke le ngā mea, o le malo le atua le taimi le nei tātou te olai. Va ai lau a mio tonu, means va ai lo o langa wha le nganga po tonu ma sao lo loto ma lau a mio i luma le atua. Va ai le fi le mu, a mo ia e wha tupuina le fi le mu, wa e ta ua o ia o ata lii o wha naua le atua. E mwhaianga ko whai kausi me ai ma me ia ma whai lava ma uma mea uma, ma papai uma mea uma e alu ai le lotu. That's the outfit, that's the external, mea i whafo. E le lei na mea uma. Lei se mea leanga ai le matua i ila ole. O le silika o lo ofu e te alu ai le lotu. Ai a whai e whaale tonu tu tonu. The internal. O le malole na o le tua. That's how the people of the kingdom of God lives in this time, at the presence. I le taimi le nei o le malo le atua. Amen. Na, ta ua te lea. O le malo le atua le taimi le nei. Pe mawhai ea ono tātou iai le malo. Pe mawhai ea ono iai le malo le atua i tu tonu iai tātou. Le tātou tano le malo le atua. Le taimi ne telefo, taimi i whalonga mai. O nawa ele malo le tua i tonu ia toi, nawa ele malo le tua i tonu ia toi. Fai asi whawhinga tā o le whaupunga lea. E fo le pese ma same tātou the heaven is in my heart. Ia, saro le whatau le malo le tua. A o nei mea uma manatu uma, o loo whatatauina lea i le luka es fulu ma le fitu, a o lono whai upo es fulu ma le tasi. O upo Yesu na whape atu ai, wai ai lava ia te o tau le malo le atua. Ese mai la ia le whalili unga o tusi whaperetania. Alo isi lo minga, whape Yesu, the kingdom of God is amongst you. E wha mai isi, e mai se ala King James o lo sau whape ala na whaupunga, the kingdom of God is within you. Salala le mele o le tau. I don't agree o lo fai mai la o lo fai mai Yesu i. O lo ma lo o le o i tonu ia toi, tonu o le loto o le tangata. E fai wana paua le o le mau o lo tano a Yesu le ma lo o lon tama. A lo tala no mai se me tau. Within. Tala fa punga le na within. A o le wha Samoa, o lo wha pēr mai, wai ai lava ia te outou le malo le tua. Wai ai lava ia te outou le malo o le atua. E tu pēr lo manatu ai pule oi lo manatu. Awa o lo manatu ma lau su ai ai. Tari se vai taimi sa ta uai fo ile le vaenga lea. Ai le tūlanga i le malo i tu tonu ia i tātou. Tu tonu ia i tātou. Whaafonga hoi upu ia. Whai upu e lusu maltas. Lo whapema iai. Whalongo. Tāua i o le amtanga i tātou te iloa ai. E sale mele tau tala Yesu. Lo tau tala i le
se nofuanga, po se area, po se laufanua. Fa mai, ele fai ane fo e tangata whauta. O I nei, pe whauta, o lo I la. E lea, le malo. Na o lea whaatali matauria. Lea whaatali Israelu. Ele teimi e tau nuu maelo la tau malo. Lea la wala sue. Lea la whamai e su whamai si. Oi, lawa whai la, lawa maka I la le malo. Whamai si, o lawa I nei, o I nei, Yerusalema. Whamai si, o I laha. Le winga ngā vitalai ngā Yesu. Whamai si, o I nei, whamai si, o I la. Lo whaatau I le lau ele. Wa ila le whaupunga, whaumanga le whaupunga. Awa whauta, ua iai lava ia te outou le malo o le atua. The kingdom of God. It's not over there. Ele o ila Jerusalem lau a matai. Awa ko kio e sue o I Galileia ele o ila le a makai. Awa ko kio I Roma. Awa ko kio I Asia le titi. No, ele o inga. Ai fai mai Yesu. Le ai o lea lava ua iai le malo le atua. In your midst. I to tonu ia te outou. O inga ele o te utala Yesu I to tonu o la te loto. Ai sea. Ai fai tau iai. O la tala no Yesu ma le au farseio. Tatu te lola e le afio Yesu I to tonu o loto la au farseio. Ai sea. Piko siringa ke e lau li ia Yesu le teimi lea. So he's talking to the Pharisees. How can he be he within the spirit or the hearts of the Pharisees? Kaka piksiringi ke. Lo ingala. Le taimi leia o tātou ola, im tātou soifua. I o tātou lolele. O Yesu. O ia o le tupu o le malo. O leo fa mai Yesu, o leo ua iai lava le malo. O leo o tau si o mia le malo I sa. The kingdom. O leo I le tupu. The king is here. O le mea iai Yesu, o le representative, o ia o le tupu o le malo. O mai Yesu, he's here. Even though, e ui in tātou tāua. Fato a tupu pe, to a whaatu pe, to a whaatasi, ma a to toa le malo ke riso pe a sau le tupu. Ma iai malona malo. A o Yesu leo o sao noa. O le lava o ia te utau le malo means the king is here right in your midst. Leo o tau wa ai. Mo tau whaalongo mai ia te ia. Ai tau te leo talia ina o ia. E o whene ngalo. O lo a o mai Yesu I le tatalo. Ia I tātou le mātei o ono o lono whai upo se fulu. Ia o mai lau malo. E le mata upu lava nai ono nai o mai Yesu tusi mātei o. Tātou te loa ai. Tāu a tele ro tātou loa. E le o, yes, the king should be in our hearts. Te mi tātou te talia ai Yesu. A ole malo. Ole terms de ole malo, the kingdom is within us. Fai asi matau tia blanga le fa tau il fai upu lea. A yelo tel tonunga. E leo tonu masao e tusa male manatu male awa onga mameta te fa longa el to telefo nisi o fai launga. O tu tonu ya ita tau le malo. Aisa. Lea o mai Yesu I lana te talo mo ita tau te talo ai. A le fai mai Yesu le mta upu lava le ono lono fai upu e tolu sumal tolu. Fai mai, ia o tau mua I sa ili. Lo inga o le mea le tātou te sa ili. Sa ili le malo o le atua. Seek the kingdom of God first. And then other things will be added. Ma o tau mua I sa ili le malo. Means, e ka kau lava nga iai o tātou manatu le malo le atua I teimi uma. Yes, King Jesus is within us il teiming tātou talia ai wa urfale mo tātou talia Yesu o ia o le tupu o le malo. I te tonu o tātou. Ne o tātou talia. But he's our savior in that terms. In that sense. O ia o le tātou faola.
Ai ele taimi e fio mai ai Iesu, a to e fio mai Iesu, I lona fio whaalua mai. O ia mo I lava la, ua sau o ia o le tupu. Tau lolo Iesu nofo I lona nofo ali, tātou no nofo whaatasi ai. A o ia o lo tātou tupu, lea nā fio mai lona fio mua mai, o ia o le whaola, na te whaola ina I tātou. But should be in our conscience, should be in our mind, should be in our hearts. Yes, we are seeking the kingdom of God. Nang lea lava tātou te ilo langil nei. E fo iskaimi a kako wola ola I le malo le tua, I kako koe ola le malo le pongsa, I kako koe o mai, kako hopa I as. Amen. Luinga, should be in our conscience. I must abide. Te tauna utu mau. Nanga pisi lo kako mau fo sa ili le mea lo langi. Kia I lo le malo le tua. Afa mai Yesu. A o e ola ai ma o wola I lunga o funga ele ne. As we are still living and exist in this life, please seek the kingdom of God. O sa ili ma ia maua ma ia mautinoa mataofi means live accordingly. Ola I loa e tusa matula fono. Ma ia inga o le malo lea. Whaatali ai le fio mai o le tupu. Amen. Ia, te atusina vaenga. Ta tala noa lava le teimi lei. Toi wha manatu ia te oile ta ua o lou loa o malo e lua. O malo e lua le tatu tala noa I pe o malo wha le nganga o malo. Fite nai o le malo le pongsa ma le malo le malam lama. Ai te lole au tu o malo ne e lua. Malo ye lua tata ua leito tonu o le malo fa natura po le lolangi. Ngai ki sikseng yai mo sikseng yai lolangi. O le e tupu ai le mea lea taua I o le mea lea lau taua. O le tau fauina o properties a mise lava tangata. Tau fao e malo ye lua ia tangata. Tanga le fai le taua, le fai le fite na inga. O le malo fa le nganga. Malo ye lua. Na lo fa matala mai tusia foi. A foi tu. Efeso nta upu e ono. Efeso e ono. Na eta ua mai ina. I al fete na I o malo ye lua. Ta upu ono lo no fa upu se fulu mar e o suma lua. O te o soe o te upu le nei o te loto tele le li ma le malo si o lo na mana. Ia ofu tau ato toa mai le tua ina ia utou ma whai ona te te atu I tonga fiti al te Apollo. Ma whai ona utou te te atu, so there is a battle going on. Mai la ia lea. A wā tātou te le o tau matangata, a oli sili, whalongo I mea. Mai tātou te le, we are not waging war against flesh. A le tātou te tau ma nganga, whamai tātou te tau ma li sili. O li ma fai pule o nganga leanga le pou liuli o le nei lalolangi. A toa ma nganga I mea o le langi spirit of the heavenly realm. Ne tātou te tau le te mile nei. Tātou loa I la usum tu wawhini. Tauna e matala ma o matalai. O lo tau whao e ma lo kau ki o e kau whao mai nganga lai o. Ai o mai foi o e kau whao aku kanga kau le malo le ruinga le whai alfi toso e inga lea. There is a tussle that is going on all the time. Fighting for souls and human being. E le ngata foi la lea. O le malo wha na tura o lo pule ina e le nganga lenga uta ua nei niro o le malo Roma. O le malo wha na tura a o lo pule ina e le nganga lenga. Nai le tusi e Ioane o lo mta upo sfulu ma le valu. O lo fai upo lusu ma le valu a iso temin fai tau le langa e faisina umi. A nai o Iesu ina Ioane sfulu ma le valu fai upo lua se fulu ma le valu. E o tu lava le mata upo se fulu ma le iva. A lona fai upo se fulu ma le ono. O lo o pape nauna
Tala noa mai ai Iesu e winga i le taimi lea na fete na i ai lona whaamasinonga ma Pilato o ia o le tupu o le malo Roma. O le tupu. O le tupu le region le no fo Iesu o le malo Roma. Na fisili atu Pilato, fistali mai Iesu, fisili atu Pilato, fete na inga la o le malo lea. Au Pilato. Tangata o lai pu lea, o le malo whanatua, a lai pu lea pe control le nganga o satani. Fai au, le isanga me, wanga le lopo lai mea la, fai lai ma, lai fai mai, o le tangata lea le isa mea salai ono salai. Fongo ile crowd for no le moto o tangata. Pa rapa po Iesu, fesili, liliu mai fesili wa Iesu, oh yeah, se tupu. Fai atu Iesu, yes, I am the king. O le tupu. O liliu Pilato, liliu atu ilona falitua, a mai le fautuanga, koe liliu atu, koe fongo i tangata, e fongo mai lava tangata, whaasa taulo na tangata. Le taso le anga fai le fite ina inga, o le malo whanatua le pulea e satani. Ma le malo ke riso, o le tupu le tala no e Pilato. Amen. E o mea le teimingi, le alawa tupu mea ia. Behind the leaders, there are a spirit of demons. Whaaftai ai ni taitai e le o awhi ai. Wai le whape o taitai uma. Ai ei amalo, oka. Mai le kolose o lona mata upu momo. I fwela te utata tu te loa i usum tua wawhini. Na a mata mai le aso le Pentekoso. Na whaatupuina. Pena amata mai ai e le whaatupuina o le tutoina o tangata po o le malo lea o le langi malo le tua. O mea tolo winga i le malo le tua le taimi nei talu mai le aso o le Pentekoso. O le mea mua o le malo le tua ua iai o na tangata. Kolose mua fai upusuma le lua o suma le wha o loo whaafitai atu le tama ua ia sao nia i tātou ia tatau o na tofusia i tātou i le tofi o le aupa ia o i le malamlama. Amen. Tofi o le aupa ia le taimi le nei o le malo ke riso o lo ola i tātou le malamlama. Whamaila le whaamango le whaamango. O ia ua na la vea i mai tātou le atua le tama. Mai le pule le pou liuli. A ua na au mai i tātou i le malo o lona lava alo pele. O ia ua tātou mau ai le tongi ola i lona toto. O le whaamanga lo ina lea o tātou ang sala. Tolu mea tau, o le mea momuana o le malo le atua, o le ua iarun o na tangata. Talu mai le aso le Pentekoso. Wha o leina tangata. Ta lia e tangata le, tala le lei o le malo, a mata i tangata i uteia. O atu lava i tangata nu ese. Mana tua o lo tātou ole le neilo le langi o lo iai whainga malo wha natura, o lo e sitseni mo sitseni ai leo langa nei. A o mea e mawai o sitseni wha lo langi, a e mana tua, ia e mauti no le lei, e ui ina e sitseni Australia, Amerika, New Zealand, fia lava se meo e sitseni ei. Ai iai le isi o sitseni e wha vau to e moni ma mausali usom tua wawhini. O lo sitseni le langi, pe a whai o lo e ola e tuso, tu la fono, ma ia inga o le malo le temine. O lo sitseni le malo o le langi. A wai ma vai lo sitseni na iai pe a oti, il tino le nei. A le sitseni le tu maua sa mai Paulo ia Filipe tolo lo fai por lusfulu. A wa o lo tātou nu moni ua i le langi lea, o lo wha tali mai ai tātou, e lo tātou li i whaolo Iesu Keriso. Nu moni i le langi. Amen. O mana vei tātou ma vaenga o le malo le atua. Mai le teimi na avea ai Iesu Keriso ma whaola, ma li, tupu, i o tātou o langa. Mana tua o tātou wa nā o se, a matanga po se wha polo wa a matai le ulua i fua ia tātou. A iei le aso e o mai iei le ato o toanga o le malo le tua. O le melo na lua, wha o matu mei e lua ti toio na watu e lole pe isa ufisili. Ai fia walau mai lole temi ne melo na lua. O le malo le tua o lo o tupu pea ma wha to teleina i tangata i le temi. Le ngata o le o i tangata. But it is growing. Mai le mateo e sfulma tolu tasi o tolu.
ma e tusa le malo le tua ma le fua o le sinapi. Ua tupu, ua mai manu felelei ma ai. Ua tele, aisa, ua toa tele tangata, ua o mai tu tonu o le malo le tua. O lo fatusa mai fo i mea whaafefete ale fufine, aisa, sita mai mea whaafefete na amatai. Ai emo ua tupu tele, fatusa i le tupu ma le tele o le malo le tua. Ma le melo na tolu o lo iai le malo le tua le temil nei. O le malo le tua usum tua whafine. O lo o fefi loi matangata o le malo o le pongsa. Aisa na iai le matei o lamal na sumal tolu. O e lusu mal whae o le tolu se fulua o onga Yesu mwhaate oto e whae tau lo na malo. O le malo le tua. E tusa. Ma le tangata na tuto le saito. E alua e le tangata whae lilo ma le ngoi tuto ai maisi. Mea e leo ni saito le titania o na tupu lua i lava lea. Amen. O na ola wha tasia ia lea. I le lalo langi wha na atura nei. O i tu ai ngā tangata e lua. Tangata o le malo, o le malama. E le saito. Tangata o le malo satani le pou lioli. O le titania. O fele iai. Tu tonu o le whanua. O le ale whanua. Le lalo langi wha na atura. Po le malo wha na atura. Lea tātou te ola ma soi fuai le te mil nei. Ia, tala atu le tātou leina, pēr e fia walau mai. Tolu fitu tasi lima i tolu le tātou numera. Au mai ai, pēr ai se fia. Fai mai sona fina ngalo. O le au tu o nei whaata oto o tu ina mai e su mo i tātou le te mil nei. Whaata alofa le tātou walau momua, ta alofa. Ta alofa lava. Hello, ta alofa. Ari sau. Oh. Atalo fatu. Lalo kalau sunga poni. Ia. Talo fatu nina. Malo. Alo la verso fu e China. Ia malo fu soi fu la sunga. Ia leli. Mana ia tatom sa upul nei tula le afiasi. Fa mala mala manga tili le malo le tua ia me se fu malo le poli. E selmana ia fa mala manga le. Ia. Ya saula ya ole o malama lama fa malama manga le sunga ai apa u mai la te tonu e kale si al taimi nei le tau te ngalu due ai ya awa e mun e ngalu due matanga Mali ai al mele pe e fatu tu sa ho le si tanga sai le tanga tala ngalu e afa e ngalu ai fa le tuna ngalue Mali tu sili mala ia o te fatu sai na lai tu so rau sau noanga ia e pe ia e moni ai o le malo le atua ia o le tangata ia o foi na tulun sai foi le atua ia lo na sa o tonga foi le ngalue ai le mea o ia lo na mafai ia ai pe o sina e pe foi le fatu tu sa fa pe o le to anga ngalue ia e pe o tau tolo muli ai tangata i vai. Mo le fai o famsino le tangata ma ia na ana ngaruenga Ia le nala. Ai tu i le tua e. Al menga ba venga kuri le skanga ore. Ia me senga tangata fou. Ia la. Au tai. Le lava mul mata u. Au tai e tol tina. Alo fatu manuia lava ngaluenga le afia fa pe foi sau lo tu mai. Felo i leva yaso. Alo fa tele atu. Ia fa. Pase fu Antonina. Pase fu. Atalo fa tatu volau, talofa. Alofa la shoa fonki. Talofa, oi le sa no mai? Ole au kalolo. Oi, talofa, kalolo. Ya, sa no mai. Eu venho lá. Ya. Amaloa i la shoa al kaulongolongo. E dei so mangaku pa wale me o ke fa kaya ile. Me ai fa le nganga lo e fol mai fa mal mai ama kongi vai. Yo, wa mong ya ka ko lo umale ku ma wala ka kyo ka pu inga me. Ya i yo mala mo so. Kala ko le pena. A ver ngai por kala me fa ngolongo i pe ai po uma o ke fa kai lo sunga poni. Amalo fo i la sunga ile. Mala winga o ngai me. Wa ke de le nga mo i ma ko fia mo le. Se
me ai fale ngaka Aftai. Aftai tele lava. Yoi. Aftai ya leo. ngia de kwa lo ngai po Aftai e to loso. Vane swaf. Ya fa ngia de kwa ya ko me sanga fa o lo inga pe oi in fa ngia nga de kwa Aftai tele lava. Toi fe lai foi leva ya so leo. Ya alo fa ko sio ko finga nga mo moi fo a ko nginga sungal kia fiongol kia ko Ya fa aftai tele ya alo fa tu. Soi foi ya. Soi foi konki. Bata alo fol tatu la ulea talofa. Ya, na bon. Talofa. Oi le sa no. Check. Okay. Ya kopo. Ya. Ya, malor soi foi. Tau no mai. Ya, ma soy for soa. Kai vai ro sugar ka ko pa gostar de que chef. Ka ko aso fo ya le. Ka pula vai aso ko nga ya ya le ko ya ko fa so ko fo dia ya ya. Yeleli. Ma o se ro ka vai nga mo ka uma na a. Te mo voi do wiza ya wai. O me o pui o ka longo ko pui fa ko ko. Mali ele. Ka ko e ga la ko lokula sa uma la uga ya sa ro fa le ka. Mali. A pe o pokala mere ka ke ko e fa ro ai ko e ri ka wo ga ko o ka a ko ki ko e fa ro ngo ko. Mo so Mana ya. E pe nga ko mai re u nga le sa la mo ga vi ka ya ke mo mak ba fa le po le i ya so mo lo ko. Yo nga Fa Loloto ya a. Ya ngol e le mai kafe. Yo nga Yeleli. Me mo ya po ni pa pe nga le o langa le ko ki. Mali. E ni pe fa se au pe wa kai sole sa o kamare sa o sole Malusia. Ka so se kai ka te mo ke al. Por e ni ke ni ko lo ku pe o me o ko fo ya kai re ali. Malusia le lo ton. Ela ko ma pa pe ko so fo ye zo ko ya kerbes. Malo la wache. Ni le ka fa ko lo sunga pa de nga. Tai lango mai. Ya fa manu ya tu le tuo ya tu e na no fo nai. Tornaki. Ai tu e fela foi leva yaso. Ya, lango kulama. Ya, ko place fase fua. Fai. Ya fa talo felicitatu la talo fa. Vamos de fora o fioga. Talo oi le sa no mai. Pola. Ya. Talo fa pola. Ya sa no mai lo. Foi da sua que vai lá. Talo. Foi. Ele masani o wa wa que masani o fa longo le kala. Aftai. Ai. Kau ya o kia ko la o de kio ya o rola o so gonga ku danga de o re kau pau ya ma ro dua I kaka. Ya. De ko kiwa. Ya ka ngo fora ele queria ko ira so do I de kuspa ia ya ka ngo foma ka to langa o ka ko ya. E Mongi pa ma o kita. Yeleli. Wangai. Ya pa punta. Ka ko maro ho I tapo. Ya. Monilo. Se va ta wa ima. Kuya yo pa ta maro le. Ali ela. Ai. Yo le ta nga ni ya ka u de. Ya. Se kau wi le ko ta ko ku. Mali. Ku ba nga de pa yo. Que le usa en la carbón ya como de fuma de España ya ahora sí va para co eso fue en el país como Kau kele mai kuspa I fongo ka ko kama pa kau le fa nga. Ya pe o ya o sí ano age. Ile pa que ya no mate ya ongo sio ka ko mu fa vai de pu. Amen. Ai pa re usai ko ya de upu ya male pakingonga. Mali ela ba. Pero kuranga nga ke ko programa ni ya ti ongo. Yo tau kanga I ka ko amalo tengi. Alolo. Tai mo ra usunga mo le programa ma ko. Tai la vai to lo sopol. I fai var ni ya ti. Tai.
Ia, alofa atu, tatu whilai fo tatu pokalame lewa iaso. Ia, soi fo ia. Se fo. Pata alofa atu lista tu la. Ia, nae, pau alava le avano e tasi le toi. Fia walau mai, ia walau maro le temi nei manu ele i umatato minute tolu e toi. Ia, lea, talofa. Malo poni. Malo, oile sam no? Tui. Tui? Ia. Alofa tui? Malo lava soifua. Ua. E lo pral kai mi kanu koe a makal po kalame ale fo koe. Oh. E malo si ole oke fafkai a koe lau sunga onga le mta upu. Au ai e saun ka upu ai au se me fo isa masangin kal kalangoi fo ile aing. Ia. E fa vai fo ile mai le kulang fo pe au le loku le fa pe ka ke pa yaku onga ngiang kulang. Au la utala e fai. Ole kaimingei, ole au mai o fe kaui mar kaimingei. Lia lau. Ai mai se lava mor ka penganga awasi tianga mar kulanga o ka ko fa moi. Ile malo le langi le. Ia le. Le la wa mai le mta upungia fia. Yes. E mo mori akulo wangang fa kai o fe au kongu ia wasongi. Lia. E ole malo le ai ki saungo ia poni. O le ma o le yakulo finga lo pekele au wai le kulanga le malo le o to tonu ya ka ko. The kingdom is in us. Yeah. Pe nga au mai la sunga. Ai a fua ile fua le nganga le anga. O ile saunga yang saunga la sunga. O le malo le langi le o mea ai po me. Yeah. Ale Milton. Mi tonu o le file mu mal ori le nganga pa ia. O mea la ia kusa le kiwa afa mai o lewa, it's in our hands. O lewa ia kako. Awa fo ila le o le ami o tonu o le me mfaiang fai tangata. O le file mu e ka kaunga mau e tangata. O le ori fo ila ngang pa ia o le mkafa yoi e kangaka e kaunga ia. So once e iai no me e kongor kangaka. O iai la ia le malo, langi le malo. Le tala noa mai iai le fionga le atu. E fa pe ngaso ka ikala ngonga o ke io e inga ile e le si foi ku e ia lo le mele ia kulanga yo le ami o kongu o le file mu ori le ngang pa ia e le ko e mau fo ile ko kongu se ka le sia me ia pe nga mai finga lo kinga mo me le kusi lima ala yo de lo le ki ava mai su wanga ngoko mai fu e ofu mai ofu fu ma moe a o ko loko fe ai me ia ongai ele ole loku le ka u ole mea a ole pe ole ia ia me ia ole nganga le sa ngo ele usole le kai mi usola ali tui aftai lava afkai ia ko ele usole tai malo filangalo ai tu fela foi leva ia soltato programe ai so foi ia mole temi tui ia alo fatu tau ia tu mo mala no tasi le sunga sau talofa ia talofa lava la sunga talofa oile sau no fa mon mori o moau oi talofa moau ia sau no mai loa ia e pa fisilia ku il manga ku e lua ia nga manga ile fa o wala ku kanga kamakiwa fa ka mai le vai o le mangu sa fa nga mo ia sa fu ka ulanga kanga ka pau ia malesila mangu e mama ia o fesili lava mo le fia mamlama ia pe fa makala ka ikale mo mia e makiwa ia e mama loko ia wa paule o le selingi ka kemoa ia wa ka alula mai le povile ka ngofie le alanga e wa fa ka o lo mo fa ngai ia wa fa ngai lo ka inga mau sila ka ulanga ko se mai ele o se ka e mai ele o se taulanga e mai ai wala ngai el mau ke le Roma mar mele ele le manu malu le Jerusalem nga fai taulang ia e se winga va penga pe ila fa fika farkanga ka pe o ka ko fa nga le fa pe o ka le mau se me au ka iko o le vanga fia o sila ka ulanga le winga tonu lava nga le o Paulo au ko ke fa masingo fu le me o la tonu i le loto le stanga a fa ya la sa o le loto e fai ai o winga ele o afaina ele sile fanga le tua ai fai kau ele maka upu akolanga fa mai awangi e fasalaina lo uso e tu sa male me ngai ke loa e onga la le finga onga le me ai lo inga la mana tu Paulo
a fai lava o la ua whaatau le tangata le me ua whao ngā i mea ia ai paua leo le mena te maua anga ke le o malamlama fo i longa i loa o se mea kwa maku ia el kula fongo le uli i episai. La lava lai tonu i le tua. Ia ngō umal ta taimi whaftai manga i al visili. Mai anga i visili e toi maua aile alang o umal ta taimi. Ia, toi wala au mai lewa ia so pe aisi se visili. Ia, alo fatu mau. God bless. Fase fua. Ia. Ia le tua o lo pisi malawa tatu lenga nepo ai fa malulu watu wa umal tatu taimi. Ia ala faisi tatu talo. Ma tu te vi ia lava o elo ma tu tua. Pa tele lava. Avno le lei ma tu fai fa so elo upu. La upu e fa penao na ma tu fa longo iai. Ia o lava e te mai le ato toanga ma tu te lo mama lama i lo fina ngalo ta ma fa tai le fiafi. Talo I fa mnia yo tangata. Ala ia o fionga o mātou tala noai leipo. Ia, te atu fo I mātou. Maua fo E mātou se vai aso manuia le nei vai aso. Mātou to e whai loa e mai le vai aso le o manuia. Ai vi ia pea oelo mātou tu e whawavau. Nā na mātou ti talo. E ala atu ia Yesu ke risolo mātou lii. Malo mātou whaola. Amene. Ia, e mole atu le ngang whaftai tele le pa ia malo si o tātou tu no. Whaftai lango mai e ala whaftai whapitoa ma le tāua lea I atu tau. O lo o lango mai le tātou ma tā upu. Te o le sile meilo ai tātou lo nau le malo. Ke whalongo lo I tā upu whale nganga. E nofo I lo e kere koe luese. Ma koe kia I sesi mea ma e alu lo e whai sesi mea. O lo lango ma lo whalongo I ma tā upu whale nganga. Ia tonu e maua aise so soani I lo soifua whale nganga. Ma whai whatasi ai le malo le tua. Mo I tātou. Whamanuia le tua le mamalu le tunu. Tātou to e whelai I lewa yaso. O lau to auna lei, poni whonati, wha soifuia, mo le ni taimi. Ia le tua. God bless.